Hayo ginayo basahin tayo dagitoy komento jay status ko nga kahit kung kantahin da jay Ilocano nga sitsiritsit. So kanta dagitoy komento yo. Kuna na ni SMZ Steve Music Zone ang ating notables nga kabsat. Sitsiritsit nga nangisit, jay babae agsirsirip, karkarupa na jay rabbit, mangmangan kasla marabutit. Mayat digiti komposyaw. Kini na. Kuna naman ni Chari Pascua Turalba Padilla, sitsiritsit nga kisit, na ipugsit, ijay buksit, bimakil ni sitsit, nagasawa kakurkursit. Ngay, no, ano na mayat. Na naman ni Arimukamok tibigbigat. Kakaiba mo dati nga nagan. Ti page. Arimukamok. Sisiritsit, ubing nga basit. Timake, ijay basket. Inangot ko nakabangbangset. Kinan na nakasamsamit. Kinan. Pananamit ni All Out Escapade. Escapade? Wino escapade. Sitsiritsit, ubing nga basit, na aramid, kisit kinpepet. Tilada. Ni maanvira lolo. Sisiritsit, laday nga basit, no kamilim, da agparigat agpugsit. Kiri na na. Timay, Sally Padilla, loko. Loko na tayo ni Sally. Agatitog da ito. Okay na, no? Umabot sa makatawin dato yun. Sitsiritsit, ubing nga basit, tumake, ijay basket. Inaangot ko, nakabangbangsit. Kinanan ko, nakasamsamit. Brahmanam, ubing agat kaldeng. Ramanam lakay nakatamtam nay Ramanam bakit nakakulkulbet sisiritsit ubing nga basit. Ngaji gayam ti kompleto na okay ni na naman eh. Kuna namat ni Marife Paulo Bueno. Sitsiritsit ubing nga basit magmag na nakapugtit. Naglugan ti transit taransit nilakay butit. Wan, natatalina, tilo ka na. Kini na na. Wala namin ni Cristilyn Mar. Sitsiritsit, karuba, nagadunga, agpagnapagna, agsipsipot, ti obrada, taplula, adama chismis da. Nala eh. Nala hindi kita nag-compose. Tipay. Wendy de la Rosa Robina, sitsiritsik, inak agsirip, buto, basit, pinekkel ko, nagparagsit. Utog ni Menday. Gini na na.